Guys, ku munsi wabanjije ejo nibwo twabonye inkuru abenshi bati noneho ishyano ricitse umurizo, ati ibi bintu bihuye bite, ati politike n'umupira w'amaguru biraza kugenda bihura bite. Ni nyuma y'uko perezida leta zunze za Amerika muri White House the Oval yari yakiriye abakuru b'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi ndetse n'abaministeri b'intebe, hanyuma tugiye kubona muri ofisi ye tubonamo igikombe cy'isi cy'amaklub. Twari tuzi ko cyatwawe n'ikipe ya Chelsea, ariko iki gikombe cy'isi cy'amaklub kikaba kiri muri ofisi y'uyu perezida wa leta zunze za Amerika Donald Trump. Uyu mugabo ubwo bamubazaga aravuze ati jeho navuganye na perezida umupira w'amaguru ku isi Gianni Infantino, arambwira ati kabisa je wowe ho wagumana igikombe, kandi iki gikombe ni original ntago kiri replicate, ntago ari cya kindi cy'igicurano. Bivuze ngo ekipe ya Chelsea nifite igikombe cy'igicurano, ntago ari bwo bwa mbere kese nk'iyibaye ko muranabyibuka kuri finale ubwo bari barimo gutanga ibihembo ku ma ekipe. Uyu mugabo Donald Trump akaba ari perezida leta zunze za Amerika, yagaragaye ari gufata umudari w'umukinnyi umwe arimo kuwukubita mu mufuka, uwo bita Mark Kurera niwe waje kubona perezida wa leta zunze za Amerika ari gufata umudari w'umukinnyi utari uhari, ni none Madueke waragiye kurangizanya n'ikipe ya Arsenal ari kukubita mu mufuka. Abasore batangira kongorerana ngo ese ko uyu mudari w'abandi aho kubise mu mufuka birarangira bite. So ibi byose bigenda bihura nuko abenshi bavuga batatu ko byasa kose ati izi ni ingaruka zo gufata umupira w'amaguru ukawujyana ahantu batazi umupira w'amaguru bawita soka. Abandi nabo bati none igikombe cy'isi nikigeraho bizagenda bite, cyane cyane ko kigomba kuzakinwa 2026. Atese nacyo ntikizarangira perezida wa leta zunze za Amerika nacyo agikubise mu mufuka. Inkuru rero yatunguye abantu benshi bagenda bibaza ati ikipe ya Chelsea koko ntabwo igifite igikombe nyacyo, igikombe cy'igicupuri, kandi yarabashije kugitsindira. Abakeneye ibibanza, abakeneye amazu ndetse n'izindi services zitandukanye, Real Estate Company iraza kubafasha kugira ngo bigende neza cyane. Nuca hejuru hariya uraza kubona imyirondoro yabo yose, urabahamagara ubundi services zose zikenewe baze kugenda bazigusobanura. Nitwa Elvino Kwizera, noza kundengaho udafollowinze iyi page cyangwa se udakoze subscribe naguzongera kubona ibiganiro byiza nk'ibi. Paso Koto Visa Larga.